Emantombazaneni amaningi ngoba yabona ngisafunda isikole cha bengiqonya impela kube kuhle lento yonakala ekuthenini ngiqeda isikole yazi bengithi uthi uyayishela intombazane uzuyibona ukuthi cha hayi kushuthi uwo nenkinga even ngisho le kuthiwa nayo iyaqoma ke kodwa mawuthi uyafika wena ufike ubone ukuthi hawu cha kaba ngaze ngane sigcwagcwa kanti inkosi impela ngenzeni uthi uyashela uyabona ubona ukuthi ungaqonya ungaqonya ngisho nayintombi embi obonayo na ukuthi cha le yabona ingaqoma ngisho uhlanya kodwa uthi uyafika wena cha ubona ngathi nje yakunyanya nje ayikujabuleni nje ayikuthokozela ukukhuluma nawe ibona nje ngazi ayikuthathisi kahle komuntu ophilayo ikuthathisa ngazi komuntu yazi ngizengagcina sengithatha isinqumo sokuthi yabona mangihamba nabantu ngoba phela ngithi nokuphuma uthi uhamba namajidi yaphuma manidwana intombi uzoshela ugcina usuya nje usuyilahlela ukuthi usuyobona phambili ukuthi kwenzakalani ngagcina sengithatha isinqumo sokuthi cha ake ngime la emantombazaneni ngizama ukuthi into zami ngiyilunge kuqala ngoba kuyafana ngeke ngilokhu ngenza into eyodwa ngibona kodwa ukuthi ayingilungeli ngilokhu ngiphindelela Sinibingelele sinamukele ohlelweni lethu Izwi Lesintu TV lobingelelayo kuXolani Mfokambatha uShanda uNdabezithu Sontshikazi uShoti uMatindana Siqhamsodidla Madleva kaNogatshozi Igcololo umthidi yakho dakhela uchacho mbukelo Izwi Lesintu ungakhohlwa ke ukulike ukucomenta ukusubscribe ukuze kusinika amathuba ukuthi sikwazi ukubona la isisale khona ngokwembuzo ebhekene neguest esifikelela e-studio. Namhlanje ke angihambi ngedwa ngiphethe nanti isotsha umfowethu othe akasibhalele la e-studio alethe inkinga yakhe kodwa ke okuningi sizozwa ngaye. Mfowethu sikubingelele sikamukele kwizwi lesintu futhi omdala napa ababukeli bakulindile bacela ukuza ukuthi yini leyo siphathele yona oze ngayo. Ngibingelele igama Khulekano kaMchunu usuka phansi enkandla ofasimba. So istory sami siqala la kuthe ngonyaka ka2020 bekunyaka oqeda ukuthi ngiqede isikole. Ngenhlahla ngasiqeda isikole ngalinda ukuthi kuphume umphumela. Uthe mawuphuma umphumela bekuJanuary ngo2021. Kanti vele isikole ngangifunile vele amavasithi amaningi impela. Ngenhlahla ngaphasa kahle ngasho njalo ngoba ayikho ivasithi engeke ngithathe. Kodwa kuthe ukuhamba ngilokhu ngilindele ama message ukuthi mhlambe sikhona isikole ezongithatha hayi lutho. Hayi ngiphinde ngithi hayi okungcona ke ngiyime esikole ke ngiqale ke ngifune umsebenzi manje ngimakethe mhlambe khona la ungakhanya khona. Hayi nangempela nginyuke ngize khona la eGoli ngo2022 eGoli. Mangifike eGoli ngimakethe izicishe ziningi indawo engiyimakethile. Unyaka uqalile waze waphela angaze ngasebenza ngisho. Hayi ngisuke lapho ngehle ngiphindele ekhaya ngithi hayi ake ngiyobheka into zami. Thema ngifika ekhaya ngaqale ngasukuma ngabona ukuthi hayi khona la ungahambi khona kahle. Ngangihamba nomfowethu lapho ngathatha umfowethu ngathi akangiphelezele khona omunye ubaba esasiye kuye. Ngithi ake ngibhekele into zami. Thema efika lo baba nangempela wangibhekela into zami wangitshela ukuthi hayi mfana ngeke. Yabona into engiyibona la inhlahla yakho yathwetshuna. Izinto zakho ngiyayibona impela ngabe kade zavuleka kodwa hayi kunzima. Abese ngimbuza lo baba ukuthi manje baba ayikho indlela ongangisiza ngayo ukuthi izinto zami ikwazi ukubuyela esimeni ngoba ngithi ngiyawufuna umsebenzi kuyafana ngikuthula. Even ngisho lo qashwayo ke impela ke kufike qashwe abantu ebengisuke ngihamba nabo kodwa mina cha athi lo baba ayiyena angeke akwazi ukungisiza ngaleyo ndlela kodwa ukhona umuntu mhlambe angangilayela yena ekuthenini ngicine ngifike kuye ngesimo kwesamandla ke lo muntu ubekude kakhulu angikhonanga ukuthi ngicine ngifinyelela kuyo kodwa wangizama ngokuncane ukuthi mhlambe ngageza ngikusebenzise ukuze mhlambe kube khona la kuvuleka khona kodwa kwafana futhi. Ngiphinde ngibuye futhi ngize la eGoli. Ngeke ngahamba la eGoli ngahamba ngaye eKagiso ngaya komunye futhi umama omthandaza. Naye ungitshele futhi istory esifanayo ukuthi inhlahla yami yathetshulwa. Kahle into einhlahla nje into ehambela kude kunami. Hawu ngiyibuza ukuthi awu bonke labantu bashinto eyodwa. And futhi naye ngimbuza ukuthi ngeke nakhona ukuthi angisize. Athi nje cha yena kuukuthi nje abhekela abantu izinto lezi abasuke bekhala ngazo
ulapha lokho nalokho, kodwa lokwami kufuna ukuthi kulandelelwe kusuka ekuqaleni kuze kuyofika ekugcineni ukuthi kwaqalaphi kwasukaphi kwaze kwagcina sekufinyelela khona njengamanje. Hayi ngibuyele futhi elokushini ngihlale kodwa ngingadiki ibalo ukufaka ama-CV ngilokhu ngithi nje mhlambe inhlahla iyoba khona, mhlambe inhlahla iyoba khona. Kuze kufinyelele ekuthenini ke yabona ngigcine mina ngikhule ngumuntu vele obengathandazi. Lokho nje ngizokusho bengathandazi ngoba nasekhaya bengasontwa nje. Akisonto hayi cha belingahanje. Ngigcine sengithandaza ke sengihamba abefundisi laba abaseyigangeni ngigcine ngithandaza ngithi mhlambe kukhona kuzoba ngcono kukhona kuzoba ngcono. Kodwa kufana nokuthi nje ngiyadlala ngoba nje kuvele ngibone kube worse kunakuqala. Ngize ngigcine sengithatha isinqumo sokuthi okungcono hayi ake ngithi kuyohlala ekhaya 2024 bese ngihlele ekhaya lapho. Cishe ngihlale unyaka wonke 2024 ngisekhaya. Ngithi ngiyazama ukulungisa izinto ngoba nemali nayo ngisho kuthiwa lencane ngiyitholile kwayona nje bivela inyamalala ngendlela engayibona ukuthi iphele kanjani. Hayi ngihlala ekhaya uphela unyaka ka2024 kuthi January 2025 ngiphinde ngibuye ngize la eGoli. Ngishintshe indawo ngihambe sengiyohlala ehostela lapho eFosolas. Khona indawo kuthiwa iseBasuthwini lapho. Ngihlale khona nakhona ngihlalela khona ukuthi ngihlanganise imali ukuthi ngikwazi ukuthi into zami ngikwazi ukuthi ilapheke. Into ebengifike ngayenza lapha ngifike ngawukhawashi bengigeza imoto lapha. Kodwa nakhona ukugeza kwakhona imoto imali yakhona bengathi imali ubungayibona ngoba bekwenzeka mhlambe kuze kuphele u2 days ngangena ngamonto thothi uhlale 12 hours zonke. Lokhu ungena ekseni uzoshayisa entambama kodwa still kuyafana nje ubuya uphethe lutho. Ngagcine ngihlala ke ngibona ukuthi nayo lento kugeza imoto ayingisizi ngoba kwaleyo imali engithi ngiyihlanganisa ayihlangani imali ebehlangana imali ukuthi ngikwazi ukuthi ngithole ukudla kwasendlini. Ngoba phela bengeke ukuthi ngalala ngadlila endlini. Kodwa nje bengibona ukuthi cha kahle hle kunzima ngempela. Ngoba nomfowethu naye ngize ngagcina ngimtshela ukuthi wendoda isimo sami sikanje. Wathi indoda yazi nami ngiyafisa ukukusiza kodwa nawe uyabona ukuthi la ngikhona nami uyabona ukushayela amatekisi akusiyinto vele leyo engathi imali ebhekiphi. Kodwa ngiyathemba ukuthi masibambisene kanje ngiyacabanga ukuthi singagcina silithola icebo. Ingakho ngake ngathi mangena lapha ku inkundleni zokuxhumana lapha ku YouTube ngabuka khona i-channel lapha Izwi Lesintu. Ngabuka ngabhalela khona ngibona ukuthi mhlambe yibo abangangisiza ekuthenini ngigcine ngithola umuntu ongangisiza ngoba isifiso sami ukuthi ngithola umuntu ongakhona ukuthi angilaphe ngelapheke kulesimo engibhekene naso njengamanje. Yebo bhuti. Kuyezwakala mfowamgcono mhlambe mangaqondisisa kahle futhi umbuzo wami mhlambe ongadinga futhi ukubuzwa omunye umuntu mhlambe noma ufuna ukukusiza ekhaya bayalazi inodaba bayasazi lesimo sakho salenkinga obhekene nayo ukuthi wathwethulela inhlanhla yakho ngokuhamba ufuna uhlola bayazi ekhaya abazali. Lokho ngingasho ukuthi bayazi ekhaya ngoba nomfowethu omdala ngoba ngisho ukuthi uye bengihlala naye lapha eFosolas. Bayazi nomama uyazi ngoba vele uyeke umuntu esesele naye ke umama na uyazi ukuthi vele into zami ziyabheda ngathetshulela inhlahla. Ngoba okwesibili ngize ngihambile lo mama engithi ngimhambile ngangihambe naye yena umama ukuthi ezwe naye izwele ngesingayo ukuthi cha abantu bashinta yodwa bonke. Ngayo bayazi vele bona ukuthi naye umama uyazama ukuhlanganisa naye la hlanganisa khona ukuthi kuze kugcine kutholakala lo muntu ongakhona ukuthi agcine engilapha nezinto zami zibuyele esimeni ngoba kwayena umama lenda isamphathi kahle. So umuntu nje umbonayo ngisho dibana naye ukuthi umuntu nje ongajabulile yabo ojabula kwaleso sikhashana uyacabanga umuntu osegcine sehla ngisho emzimbeni ubona ukuthi kwayena lento iyamudla ngaphakathi akazi ukuthi yini angayithatha ayihlanganise nani kulesimo lesengibhekene naso njengamanje. So lento kuhamba kanjani mhlambe mangathinta nje lapha kancane nje ukuthi sithi kulicaba leli thambo sikhanyisele nomuntu omunye mhlambe obhekene naso lesimo sekhaya ubukayo ngiyazi ukuthi nawe uze ngosizo futhi uzolithola ngiyakuthembisa kodwa sesifuna ukuthi singene deep kancane ukuze nomunye umuntu obukayo onenkinga nawe obhekene naye akwazi ukuthi asizakale mhlambe
lento lena yokuthwetshelela inhlanhla ngoba uthi usunexuku kancane ngayo ihamba ifike mhlawumbe ekuthinteni ubudlelwane bakho bothando nomuntu othandana naye mhlawumbe after inkinga obhekana nazo ngoba usho ukuthi umsebenzi awutholi kodwa what about mhlawumbe ebudlelwaneni bothando kuyayithinta mhlawumbe lapho ngingasho ukuthi mhlambe futhi kuyayithinta ngoba yazi isikhathi esiningi futhi emantombazaneni amaningi ngoba yabona ngisafunda isikole cha bengiqonya impela kube kuhle lento yonakala ekuthenini ngiqeda isikole yazi bengithi uthi uyayishela intombazane uzuyibona ukuthi cha hayi kushuthi unenkinga even ngisho le kuthiwa nawe iyaqoma-ke kodwa mawuthi uyafika wena ufike ubone ukuthi hawu cha kaba ngaze ngane sigcwagcwa kanti inkosi impela ngenzeni uthi uyashela uyabona ubona ukuthi ungaqonya ungaqonya ngisho nayintombi embi obonayo na ukuthi cha le yabona ingaqoma ngisho uhlanya kodwa uthi uyafika wena cha ubona ngathi nje yakunyanya nje ayikujabuleni nje ayikuthokozeli ukukhuluma nawe ibona nje ngazi ayikuthathisi kahle hle komuntu ophilayo ikuthathisa ngazi komuntu yazi ngize ngagcina sengithatha isinqumo sokuthi yabona mangihamba nabantu ngoba phela ngithi nokuphuma uthi uhamba namajidi yaphuma manduyane intombi uzoshela ugcina usuya nje usuyilahlela ukuthi usuyobona phambili ukuthi kwenzakalani ngagcina sengithatha isinqumo sokuthi cha ake ngime naye emantombazaneni ngizama ukuthi into zami ngiyilunge kuqala ngoba kuyafana ngeke ngilokhu ngenza into eyodwa ngibona kodwa ukuthi ayingilungeli ngilokhu ngiphindelela ngoba phela lento lena izozigcina isilemaza mina ngaphakathi ngogcina ngizibuza imibuzo eminingi gcine nami ngiyabona senginezifo lezi eziningi esezigcwele la emhlabeni gcina uzukumiwa inhliziyo lokhu ucabanga kakhulu ukuthi hayibo kanti inkinga yakho yini yabo izinto ezikanjalo yikho ngithatha isinqumo sokuthi ungcono ngicela ukuthi hayi ngithi uhoxa kancane hayi ngoba ngumuntu ongawathandi kodwa ngiyabona okwesimo engibhekane naso njengamanje kusukela nje kule minyaka nje ledlulile kuze kufike manje hayi ngigcine sengithi ngoba kwayena lo engangigcina ngithandana naye impela okwakuma wengane yami naye sizegcina sihlukana naye ngesimo sokuthi futhi nawe uyabona ukuthi ngeke abekezelele umuntu ofana nami umuntu akasebenzi lo muntu ngane le akayazi nokuthi igqokani siyagcina impela sithatha isinqumo futhi nakhona isinqumo esaqhamuka naye ngoba angeke ngazi ukuthi mhlambe kusasuka kodwa mina wangitshela ukuthi lento yethu kuyinto engathi ngcono singathi kuma kancane ngoba izinto engizenzayo shuthi ingane ngiyondla ngiyamtshela ukuthi mina uyabona ukuthi angisebenzeni ngiyazama ukumaketha uthi kodwa ngeke iminyaka emingaka ukuthi ungahlala iminyaka emingaka uthi awusebenzi kunini waphuma esikoleni waphasa kahle nasesikoleni kodwa nje into zakho kwasesikoleni ke emavasithi awuthathu ngathi mina okay mangisinqumo oqhamuka naso ngizosihlonipha futhi ngisamukele ngesimo sokuthi mina ngiyazi ngithi vele usengiyazi ukuthi yini lesengibhekene naye into engibhekana ukuthi ngifocus yona ngiqede yona okwakhe ngizokubona mase into zami seyithe zahamba zalunga ngabuyela kulesimo lesi bengivele ngikhule ngumuntu vele obeyiso njengoba ukuveza ukuthi ukhule umfana alright into zakho ihamba kahle yonke into ibe right kwaqala nje ukushintsha usuqede nesikole yeah kunjalo impela futhi kungcono ngoba bhuti wami ngingasho ngithi izimpawu zokuthi mhlambe usunenkinga ekanje obhekene nayo zabakhona ngoba mhlambe kube uhambela inkinga ongayazi ngabe kunzima kuze nomuntu ofuna ukusiza noma olangazelela ukuthi akusize kule nkinga obhekene nayo useyazi ukuthi yini inkinga obhekene nayo noma mhlambe efuna eshaya amathambo eveze okunye kodwa wena usuqondisile ukuthi iyiphi inkinga obhekene nayo khona futhi uyabona mangathola umuntu ongangikhona ukuthi angisize inhliziyo yami yazi ngakithola yazi ngisho ebusuku futhi mina angisalana kwesinye isikhathi ngicela ngiphuza utshwala lokugcina ukuthi yabona uswenzela ukuthi ngingalokho ucabanga kakhulu ukubona ukuthi uzophuza kuqala iviki lize leyophela iviki nakhona kwalowo mali okuphuza ukuthi mhlambe imali esuke unayo mhlambe yabona mawufica amajite ephuza uthi yawo yazi uzofika uphuze uhlala uphuze yazi ubona ukuthi amajita amasehlukane esendlini kunzima ukuthi uhambe endlini ngoba uyazi ukuthi akukho buthongo uzobulala uzofika endlini kulibala ifoni kufane uthi uyazama ubuthongo bufane kuze kuse kuseni ungakazi ulala nasemini kuphinde kube yiyo le uthi uyaphuma uyozama uyabona ukuthi yakuhlangana lutho kunzima uzogcina usukhetha ukuthi ngcono ngathi ungahlala wedwa manje ubuye ubone lapho ukuhlala wedwa ugcina usuthatha isinqumo esirong okuyinto leyo engafunakala yikho ke ngithi isikhathi esiningi ngcono ake ngiphume yabona ngithi ukubona abantu mhlambe
ngifuna abaningi engisondelene nabo kakhulu nje njengokuthi omzali abazali o-aunti nokubatshela balwazi udaba mhlambe ngeke mhlambe nabo bengaqhamuka nesolution ukuthi cha ndoda ungcono singenza kanje nabo ngabachazela ukuthi isimo sami esikanjena bafowethu uyabona kuyabheda kuyale hayi ngoba mhlambe ngingafuni ukusebenza mhlambe egoli ngihleli ngilibalwa izinto engenamsebenzi cha umsebenzi wona ngiyawufuna ngiyawumaketha impela futhi nginokuvuka impela nabavukayo kuukuthi nayo inkinga lengibhekene nayo lethe sengihamba ngaze ngagcina ngiyithola ukuthi ngathethulele inhlahla manje nami leyo nto leyo ngiphatha kabi ngesimo sokuthi ngigcine ngasazi kwamina ngigcine ngasazazi nokuthi ngubani yabona ngigcine suyikhohlwa nje uyabona umqondo uvela ume nje ungathi uyabona umcabanga nje yabo fana nomdibano nomuntu akubingelele uzuvume mhlambe sedlulile ngesimo sokuthi wena awukho lapho ucabanga lento leyo ubhekene nayo ngaleso sikhathi ngiyafisa nami ukuthi ngelinye ilanga ngoba nje ngikulolu hlelo izolosinto ukuthi mangathola umuntu ongangisiza ngakuthokozela kakhulu lokho and futhi ngingajabula kakhulu mangathola umuntu ongakhona ukuthi angilaphe angisize noma engeze ukungisiza yena ngqo kodwa manga ngikhona ukuthi angitholele umuntu ongakhona ukuthi angilaphe ukuze nami ngikwazi ukusizakala ngifane nabanye abantu into zami ibuyile esimeni ngesimo ebesiyizo vele yebo mhlawumbe bhuti uyakholelwa nomfowethu emthandazweni nokuthandaza mhlawumbe uminimize izinkinga zakho noma kholelwa kiphi indlela lapho bhuti ukuthi mhlawumbe yabona ekhaya vele sikhula ngoba sikhule kuyimi umama bese kuba nabafowethu nodadewenu into ethi isonto odade bethu cha bebe mina isonto ngengiqamba mangangaze ngiye ngize nje ngakhula nje ngaze ngasiqeda isikole ukuthandaza kwami benguthandaza bengugcina esikoleni umthandazo wasesikoleni wasekuseni bengigcina lapho vele mangifika ekhaya ngifika nje ngizenzele ngwenzayo ngilalele ngivuke ekseni ngiyile esikoleni kodwa ngithe sengiqeda isikole sengidibana nalenkinga lengidibane naye ila ngigcine khona sengifunda ukuthandaza ngingakwazi ukuthandaza ngigcine ngifunda ukuthandaza ngingakwazi ngesimo sokuthi mhlambe ngibona ukuthi mhlambe yena uNkulunkulu ngakhona ukuthi angithethelele makuthiwa mhlambe kunezona engazenza ngicine sengithandaza njalo mangilala ngiyathandaza nasekuseni mangivuka ngicine sengifuna ukuthandaza ngingakwazi ngesimo sokuthi ngiyabona phela ukuthi hayi mhlambe mangathiwa ngiyathandaza noNkulunkulu naye mhlambe imithandazo yami ngayizwa ngoba namanje nje ngiyakholelwa kuye futhi ngiyathandaza ukuthi ke esontweni ke awukangifikeli kumuzwa ukuthi ke ngiyesontweni kodwa cha ukuthandaza kwamanje sengigcine ngikwazi ngifunda futhi ukuthandaza ukuthi cha kumele ngithandaze mhlawumbe ngokwendlela nje ngoba usalahamba lolo hambo ungakalithola usizo usalicinga mhlawumbe kulabantu noma kubafowenu emndenini abafowenu noma mhlawumbe abangani osondelene nabo mhlawumbe khona ukuthi ukunothise ukuthi cha uyabona ke lo mfolo lo muntu lo noma lenkabule inayo lenkinga le ethi ayifane neyami noma usuze wagcina uyibona umuntu oyinkomo edla yodwa kulomhlaba esiphila kiwo ngokuthi ubone ngathi kusho lenkinga uwe wedwa obhekene nayo emhlabeni noma wonke abanye abantu abanazi inkinga kusho ukuthi uwe wedwa unenkinga lapho mfowethu ngokubuka kwami mina kuwabona nje ngizobala abangani ngoba isikhathi esiningi nokuba nabo ngoba abafowethu sihlukene ngokuhlala sibonane mhlawumbe emakhaya yazi kubangani ngokubona futhi because abangani enginabo iningi labo anginabo abaningi kodwa iningi labo yize bengasebenza umsebenzi lo mhlambe ukuthi umsebenzi opermanent kodwa khona la bathola khona obonayo ukuthi cha bona yize mhlambe nabo benakho lokho kuncaneka abahamba nakho ngoba phela singabantu siyaphila vele inkinga zingeke iphele kodwa ngize ngibone ukuthi cha kodwa yami ngathi worse ubone ukuthi ngathi worse ngoba akhona umunye umngani wami nje obesebenza eroad board engingahamba naye wangitshela ukuthi umsombuluko lesivuke siyakhona kufunakala abantu lapha ngahamba naye impela and wayesengikhulumelile nenduna yakhe kodwa ngutshela ukuthi ngathi mangifika khona mina kwathathwa omunye umuntu owayedlula kunokuthi kube yimi umuntu okubeni obengikhulula umngani lo mjidi bengihamba naye bengikhulumelile kwagcina kuthatha umuntu odlula ngendlela naye obeyimakethela kwenye indawo waze wagcina engena ila ngabona khona ukuthi cha kusho ukuthi impela lento lena hayi angeke ngingayithatheli phansi ake ngiyithathele impela phezulu ngoba kwazi ukuthi ngenzeka into ekanjena umuntu ngeke kwazi ukuthi umuntu esekukhulumelile umlungu wavuma mawusekumele mayisebona ubuso bakho usiyashintsha isitori usiyabona ukuthi hayi akusukela umuntu ongimfunayo kanjani wona lapho komele uqaleke ubheke into zakho ubone ukuthi hayi
khona la ukurong okungahambi kahle. Yikho ke nami ngigcina sengibona kubangani bami ukuthi nakufana nakhona nje bafowethu yazi ngibona ngathi le nkinga ibhekene nami nje ngedwa. Ngisimo nginayo indlela enokucabanga ngayo neyokubheka enginokuyibheka ngayo ubone ukuthi ayila inkinga ngathi ya futhi angiboni ukuthi ukhona omunye umuntu oneyinkinga engapheki kwezami. Angiboni. Ngoba yabona le nkinga engibhekene nayo akusiyo into mhlawumbe ungathi ungalala uyicabange kusasa uvuka usune solution cha. Lena ifuna ukuthi mawuyilungisa ngempela uthola umuntu okwaziyo futhi ozokulapha futhi ngempela hayi indaba udlala. Noma ngathiwa umuntu ufunani ngagcina nawe mfowethu usubona ukuthi gcina mhlawumbe usudayisa noma inkomo ekhaya mhlawumbe kugcine ngithola lo muntu ngoba noma mangaze ngamtshela mama okay ngoba inkomo ikhona ekhaya ongcono ngagcina mhlawumbe sidayisa yona inkomo kuze ngisizakala ngoba ngineshoyo ukuthi mangathiwa ngiyasizakala umsebenzi ngizowuthola kusengamane kuthiwa ngiyayibhadala back ke leyo mali leyo nkomo as long nje mangithola ukuthi kusizakala into zami ikhanye ngilungise nala kumele ngilungise khona ke ngoba ngumuntu isikhathi esiningi vele mina onokukholelwa kakhulu edlozini cha edlozini ngiyakholelwa ke vele kakhulu okay ngikhule nje vele ke idlozi hayi bekuyilo vele ngoba ngikuthi nje bengasonti bekuyilo idlozi bengililandela ngize nalo ngigcine sengiligxeka kwesinye isikhathi ukuthi kanti bona ubaba walala wathula wathini ebona ngihlupheka la emhlabeni gcine sengasazi ukuthi kwalona lisangigadile noma nje libukela nje umuntu nje kodwa ke nakhona angalilahle ngiseyakholelwa kulona manje futhi angaboni ukuthi ngakhonto engayenza ukuthi ngiliyeke cha ngisalilandela kuukuthi nje mangalungiseka into zami nalo ngakwazi ukuthi ngigcine izinto kumele ngigcine ngilenzele la kumele ngilenzele khona la okwasala khona ngizama ukuthi mase kulunga into zami hayi nabo ngiyabathembisa ukuthi nalaba khona abangibheke bengangilahleli izandla ngoba uma bengilahleli izandla akukho la bangilahlela khona ngibheke bona yibo abantu okumele bangibonise indlela eya phambili yabo mfowethu so njengamanje ubhuti uphi usegoli usemqashweni yarenta vete noma uhlala nomndeni mfowethu ngokuhlala ngikhona la eGoli ngihlala nomndeni ukuthi ke sihlukeneke kodwa ngokuhlala vele ngizothi sisesowethu sihlukeneke ngamalokishi ke ukuthi umama nezingane zamantombazane bahlala kwenye indawo bese ukuthi mina ngihlala nomunye umfowethu ke lapha hlala khona emqashweni siyarenta nakhona nje ukurenta umfowethu lo renta ukuhlanganisa lawo masenti lawa athuke watholile ukuthi gcine kuhlangana imali yerent ngokudla ke sinohamba siyodla kumama sibuye sizolala la ihlala khona ngoba sabona ukuthi mangathiwa sihlukana ngamabhodwe kuzoba inkinga le ngoba ngagcine imali yokuthenga lokho kudla kwelokhu ngemqasho emibili kugcina kuba inkinga ngono sazi ukuthi sidla kumama kwalokho esikutholayo sihambe siphosele lapha kumama ukuthi abone yena ukuthi yini ongekho bese ya sidle kuye sambe ngokuyolala ngoba naye khona la cosha khona ngalezo khathi lezo mhlambe lezo nsuku hayi njalo ya kanjalo nje ngiyabona ukurenta cha ke renta ke impela mfowethu nakhona kunzima kwalowo mali futhi ayihlangani kalula ndoda kunzima ya kodwa ke into eyangibuyisa khona eFosulas la ngathi ngihlala khona angithi umama wathi angisondelane naye ukuze mhlambe naye azokwazi ukuthi angizwele ngibe seduze naye ngingabile kude ngoba mangile eFoslo ngisuke ngikude ngcono mangila ngibe seduze naye angizwele kubantu la asuke khona ngaleso sikhathi abachazela isitori mhlambe naye agcina esithola isisombululo sokuthi kungayini azi ukuthi uma esithola ngiseduza ngikho kude yebo ngoba umama uyohlala umama noma ungaba mdala kangakanani kodwa uyohlala umzali kunjalo nje mfowethu noma ungamdala kangakanani nje mayesekhona nje uyohlezi umzali ngaso sonke isikhathi ngisho ukuthi impela nawe usunezingane engaphezulu kwezakhe kodwa nje uyohlezi umzali ngaso sonke isikhathi manje ngisacela ukubuza lapho twami angisho ukuthi kungenzeka noma ngeke kwenzeke kodwa ngoba uze ngololu sizo lolu olufunayo njengamanje mhlawumbe ke sekungenzeka ukuthi ke kuqhamukele onye usizo olungafani nalolu olindele ngifuna ukubuza kuwe uyazi sometimes inhlanhla ihamba nebhadi ibhadi lihamba nenhlanhla mhlawumbe ngathi uqhamuka umuntu manje othi mina mfowethu ngingakusiza ngokuthi ngikunike umsebenzi okanje ngokomsebenzi ukhona wena uspecific ukuthi wena ufuna umsebenzi so noma ufuna noma ngabe imuphi umsebenzi lapho mfowethu ke ngengiqamba manga yabona mangathiwa ukhona oqhamukayo nalo lelo silokuthi mina ngakunika noma kuthiwa imuphi mfowethu umsebenzi
Kodwa nje makumsebenzi lo ozokunika imali ukuthi nakhona ukuthi umsebenzi kanjani mfowethu ngoba inhloso yami ukuthi ngathi ngiyazi ukuthi makuthiwa ngithola le mali lokungayibekelela ngagcina ngimthola umuntu ongagcina engilapha lento lengibhekene nayo njengamanje ngoba phela into eyinkinga kufike kube yimali efika ibe inkinga futhi mangakhona umuntu ongasho ukuthi cha mfowethu mina ngakusiza ngikunike umsebenzi kanje ngingawuthatha ngeke ngonqaba ngoba umsebenzi awunqatshwa ngoba kokuqala nje ukunqaba kwakho umsebenzi uzothi awunqaba uthi wena ngeke usebenze lo msebenzi osebenza ungagcina ungawutholanga kwawona lo vele ufunayo ugcine uzongasebenza impilo yakho yonke mina nje ngithi noma ngayimuphi umsebenzi mhlawumbe umfowethu uma kukhona umfowethu noma udadewethu nombani okungaqhamuka nesi lokuthi ayinawo umsebenzi cha ngingawuthatha ngisebenze ngazi ukuthi le mali ngizobe ngiyithola ngizobe ngiyibekelele ekuthenini ngikwazi ukulungisa into zami nami ngifane nabo bonke abantu la ngaphandle babona ukuthi hayi cha into zabo ziyabakhanyela uzubumangala umuntu uthi cha yena wenza ngani kanti kuukuthi yena mhlawumbe akabhekananga nalesimo lesi mina ngibhekana naso kuyimanje ngaleso sikhathi leso umsebenzi mfowethu ngingakosho nje cha ngeke ngawukhetha futhi anginawo umsebenzi ngithi hayi lo angufuni lo ngewufuna cha mfowethu wonke umsebenzi makumsebenzi nje ngawusebenza yebo mfowethu kuthi ngibuze lo mbuzo manje ngibuye ngisabela ukuthi ngoba vele noma ngingekhona ukuthi ngiyasabela kodwa ngizwa inkulumo ekhulumayo ukuthi imali ayikho kahle kuyabheda angicaba ngifuna ukubuza umbuzo ukuthi ngokweetifiketi zikhona nosuke wazenza mhlambe owamaqualifications ama qualifications onawo wena ya la etifiketini ngine lokhuzana futhi ngine vele sika matric ke cha vele sikhona bese kuba ese security esihamba nePC yakhona izona certificate enginazo okwamanje izona certificate ngoba nayo le security nakhona ngagcina sengisizwe ukuthi ngigcine ngihlanganisa imali yakhona kuze ngoba kulesikhathi samanje ngithe manje ngiyabheka ngathi i-security ibiqasha kakhulu esikhathini samanje yikho ngabona ukungcono ukuthi hayi athi ngenze yona yabo kuze ngikwazi ukuthi mhlawumbe umsebenzi ngasheshe nguthole kuze yabo ngikwazi ukuzobeka le mali ngoba ziningi izinto ezisangihlalela okusakumele ngizenze ukukhuluma nje iqiniso ziningi kodwa mangalungiseka nje lokho kuqala kuphela hayi lokho okunyeke ngiyobe vele sengubona kobe sekulula ukulungisa kodwa makulunge nje lokho kuqala hayi okunye nokunye ngakulungisa mhlawumbe ngoba esikole angiboni ukuthi ngisengaqhubeka nezifundo zami mhlawumbe sengaqhubeka nazo mangathiwa ngifunda online hayi ukuthi mhlawumbe kuthiwa ngiyoattenda cha ngoba ngiyabona iminyaka nakhona ihambile ukuthi ngoba bayasho ukuthi imfundo ayikhulelwa ngisengafunda online ukuthi ngifundele lento ke sengifuna ukuba yiyo ke kodwa nakhona sengilungise into zami seyilungile sezi right yeah ngicela ukubuyela futhi la emuva kancane ngokwalenkinga le enkulu obhekene nayo okuyiyona futhi eyinqalazizinza sokuthi ibe izathu sokuthi usibhalele kwizwi lesintu mhlasimpe lenkinga le obhekene nayo yokuthola ukuthi mawuhamba ushaya amathambo uthola ukuthi uthwetshuliwe inhlanhla yakho nobuwena uqobo uthwetshuliwe akusaphili wena sekuphila iimage yakho mhlambe ngokukubuka nangokuthi mawuwedwa ucabanga nangokuphupha mawuthi kuyakufikela umaphupho nangokuhlaziya mhlambe lento uyithole phi yenziwe ekhaya ila emakhaya la osuka khona noma into eyenziwe lapha eGoli ngokuthola ukuhamba kwami ukuthola lento lena into engayithola emakhaya bengisesemakhaya ngisahlala ekhaya ngoba ngiza nje la eGoli ngangingayazi ukuzokwami la eGoli 2022 kodwa ngithe mangibheka ngimaketha ngibona ukuthi into zami ayihlangana ila ngigcine ngibona khona ukuthi ake ngiphindele back ekhaya ke ngiyozwa kahle ukuthi kahle hle yini inkinga konakelephi ila ngihambe khona ngathola ukuthi hayi wena uthwetshule ngithe nje mangiqeda isikole kusho ukuthi kuthe makuphuma ama result kahle hle kwalo ma result ngaba ngwatholanga bekuwumuntu nje vele mina indaba yakhe kade ingasekho vele shuthi kungabe kwaba yileyo nhlahla ke leyo noma ilelo dlozi lokuthi ngigcine sengisiphasa naleso sikole ngoba into vele kuthiwe nje yenzeke nje vele bese ngisesikoleni kodwa bese ngiyoqeda isikole shuthi kunomuntu vele obengangifisela okuhle ngasho njalo umuntu obengangifisela okuhle ubefuna nje ngigcine nje ngumuntu ondinga sithebeni nje ongagcine ongasazazi kahle hle ukuthi impilo yakhe imiphi ngigcine ngumuntu omndawonye kwasho ukuthi nami ngingasheshe ngasukuma ukuthi ngizwe ukuthi hayibo inkinga hayi ikuphi ngoba phela ukugcina usolana abathakatha abaningi la kanti into zakho uyibheki ngcono usheshe usukuma wazi ukuthi hayi sheshe usukuma ubheke into zakho wazi ukuthi mawulapha usulapha into obhekana nayo ngqo
hayi ukuthi mhlambe into esazocinga uyicinga ngcono uma usicingile kulula ukuthi vele ilashwe kuukuthi nje mina usizo kuphela engicelayo kubantu kubabukeli bezwe lesintu nanokuthi okunye yazi mangikhuluma ngalento mfowethu kuvele kufike nenyembezi kodwa ke bake bathi indoda ayikhali ayiphephisa mfowethu ngeke ngikhulume kakhulu bathi indoda ayikhali kodwa ngiyafisa ukuthi ngathi ngathola umuntu ongangisiza awungiphi ituition lapho mfowethu toilet paper ngoba ezinye izinto esidibana nazo emhlabeni yazi uze uqalekise nosuku sukwaza ngalo ukuthi yazi kube awulibonanga kwakulibona lolo suku ngenxa yezimo nje obhekana nazo uzoyibuza ukuthi hawu ngoba akukho umuntu engeke ngaxabana naye yini pho into lengayigcine sengenza ukuthi ngaze kufika la ifika khona pho ngigcine nginami ngiyibuza yazi nokubona ukuthi awuhambe nje yazi udwanga uzonga nothi uyapi ukuthi ake ngiphume nje mhlawumbe ngishaya umoya nakhona ushaya umoya uyacabanga ngisho umuntu ekubingele ngisho uyabona nje awukho nje la kahle la usukuhamba khona ule kude ngemcabanga ukuthi kahle lento lena iyogcina ilungisekile noma kahle hle ngizomoshela nje abantu indawo nje ukuphila nje la emhlabeni shuthi nje isidingo sokuthi ngiphile nje asikho umbuzo ifika bemningi yazi ugcine yikho nobuthongo ugcine mngafika ebusuku ngoba phela ugcina ungasazi ukuthi yini ozoyithatha uyihlanganise nani kuphume yini yabona ukuthi lento lena ingiphatha kabuhlungu ingaphathi mina kabuhlungu kuphela ngoba ngiyabona nomndeni wami kuyaphela kuyajatshula ngaleso sikhathi kodwa yabona ikakhulukazi umama ngiyabona ukuthi lento ayimphethe kahle neze ayimphethe kahle manje yabona uma kuzohlukumezeka umzali uyazi nawe lento leyo izigcine eseyikudla ngaphakathi igcine nawe usubona ukuthi ukube nje awubanga khona kwakubabikho kwasemhlabeni ngiyabonga mfowethu uzubona ukuthi ayikwa wena kube nje awubanga khona kwakubabikho emhlabeni ngoba ayikho into ephilelayo ngoba ngapha ezinye izingane ziyaphumelela phambi yazi kuzophumelela futhi uyingane engemumva kwakho ingane wayishiya esikoleni wayishiya mhlambe zayise primary kodwa ubona ukuthi hawu zonza ngani zona kulapho uzothini ngoba phela ngeke ukuthi uzothi ngoba ngeke umbambele umuntu inhliziyo ngoba ngingaphumeleli kwakho ngoba kusuka kuyibambela wena inhliziyo ugcina nawe ugcina ungasizakalanga ngalolu sizo sukhala ngalo ngihlezi ngibabongela nje asebephumelele ngaleso sikhathi ukuthi cha ngiyanibongela bafowethu mhlambe ngelinye ilanga nami into zami izogcina ihamba ikhanya ilungiseke la ungalungisekanga khona yebo ngoba nginothisa kakhulu ukuthi lento ngathi iyathinta ngale ekhaya la ukhulele khona ngokubuka ukuthi kanti esikoleni ububukhali mfowethu mhlambe ngokwefundo lapha emaklasini ngingasho mfowethu ngithi mhlambe yize phela bengisolo umuntu loyo ke phela nawe yazi iklasi nesiqinqe sakho kodwa bengumuntu onakayo mina mfowethu eklasini bengumuntu onakayo futhi umsebenzi wesikole bengiwenza yize phela kunalokho ukuthi umfana ke vele ke yabo kodwa nje cha umsebenzi wesikole bengiwenza futhi angikhumbuli ukuthi ngoba lo ngasiqala isikole angazi ngifeyile ngize ngasiqeda isikole ngakazi ngifeyile ngoba ngize ngaphasa nje ngobachelor ukuthi benginaka kakhulu eklasini uMiss Maya efundisa noma uthisha efundisa futhi nomsebenzi wesikole bengiwenza ngeke ngisho ukuthi bengihlakaniphile kodwa ngizothi bengumuntu onakayo futhi okwazi ukuthi into mayethu uyayenza ngaleso sikhathi hayi ukuthi uzoyibeka athi ngizoyenza kusasa yabo bengumuntu othi ngiqeda ngalento ngikwazi ukuthi ngidlulele kokunye ngoba imisebenzi yesikole ibiningi futhi kakhulukazi yabona kumatriculation ke bese kunzima kakhulu ngoba sifunde thina kunzima futhi nange lockdown ya ukuthi umuntu vele othe nje athi nginake uyifundo qala ngoba inhloso yami mina bekuthi nje maqala esikoleni ngihamba ngevarsity kwakule inhloso yami kwakuthi ke nakho ngase ngihlangabezana nalenkinga ke ngibhekene nayo ke ngaso leso sikhathi ngizubhlungu nami noma ngeke ngiphawule kakhulu ngithathe iside kodwa ngizubhlungu ukuthi umenzi walesenzo lesi akasenze kuwe uma kubuka ukhala kanje ufuna usizo manje untante entabeni umemeza uthini nje uzwa kunjani yena umenzi walesenzo lesi asenze kuwe ukuthi athwebule inhlanhla yakho adlalele nje emzimbeni wakho ukuthi akuthwebule ngendlela kenze ngakhona uthi uzizwe njani uyajabula noma ke kumnandi kubhlungu mase kunje lapho mfowethu lo umbuzo loyo umbuzo omuhle impela nami enginokuyibuza wona ukuthi ngoba
futhi lokho nginesiqiniseko sokuthi mhlawumbe uyangibona nje mangisuke mhlawumbe ngisekhaya uyangibona ukuthi okay vele ngiyangito yalutho yena shothi uyajabula ngaphakathi ukuthi iphupho lakhe noma inhloso zakhe igcine ifezekile ngoba phela umuntu ngisho kuthiwa sehlile semakhaya uyambona umuntu obengasebenzi eGoli nomuntu kade esebenza uyabonakala nje ukuthi awushuthi lona vele ayikho into kade yenza neshow uyajabula la khona vele mhlambe mawumuntu kodwa ke nokuthi ke mina ke mawukuthi umuntu ongazele yena cha engajabula kodwa naye mawukuthi umuntu ozele naye kohambe kumfici noma ngingaseficanga yena ngoba izono zabazali ziwele einganeni kukhona nakhona lapho kugcine kufica izingane zakhe mhlambe kuyoba wesiko nalokhu kwami kodwa mina ngithi nje wakwenza ngoba mhlambe khona ehlosile kodwa nasenganeni zakhe kuneshow khona izimo ezithize ezimbi kakhulu kunalezi awudibana nazo futhi ngisho ngasesiza izingane zakhe izingane zezingane zakhe kodwa khona okobe kuhlobene naye kohambe kumfici nawe kwangifica nami bhuti wami siyakuzwa ukukhala kwakho siyathembisa ukuthi mhlawumbe khona usizo olungaba khona sokuthinta njengoba nje ababukeli bezile izinto bebhekile belalele siyazi ukuthi masibambisene izandla ziyagezana lesi sigezwa lesi sigezwa lesi siyacabanga ukuthi okuhlula amadoda kuyabikwa njengoba usubikile khona onendlebe khona onalo usizo ongakusiza noma ngabe isiphi noma ngabe liphi usizo akangakusiza ngalo olicelile futhi ngajabula kakhulu mfowethu ngajabula kakhulu mangakhona ukuthi ngisizakale nami ngizozama ukulandela nala kuma comment ngizwe ukuthi ngabe ukhona nomuntu mhlambe ongaqhamuka nombono mhlambe or noma ngasesisumu umuntu ongangisiza uma kuumuntu noma ungangitholela umuntu ongangisiza ngilokhu ngilandela nje kanjalo lokhu ngibheka ngoba ngiyafisa ukuthi ngisizakale mangasizakala ngabonga kakhulu ngihlale ngizwe ngendaba yokuthwetshulwa komuntu ngizwe ukuthwetshulwa meseshonile kambe kiwethuneni kuyothwetshula isidumbu lapha nathuneni kodwa noma ephila ukuthi kuyakhonakala ukuthi umuntu athwetshule ephila namhlanje ngizole ngama amadleba ngitshelwanga kodwa kubhlungu uma ukuthi kuyisimo esikanjalo ngoba kushuthi sibaningi mhlawumbe nami ngithwetshuliwe nje ngiphela ngithi ngiyaphila kanti ngiphila amanga mhlawumbe ngithwetshuliwe futhi khona lapho yikho ngithi mina yabona thina engathi ngathi mawuhleli ukusukuma uzwe into zakho mhlambe mawumuntu ke mhlambe ukuthi ukholela kwathandazi or ukholela mhlambe kubala bendabuko noma kubefundisi kodwa nje kusukume nje uzwe into zakho ngoba mawuhleli ayikho into ongayizwa ngoba nami ngaze ngathatha sona isinqumo sokuthi angisukume kube nje ngathatha isinqumo sokuhlala ngabe kumanje ngazi ngabe nje ngisola nje bonke abantu ukuthi abathakathi nani kanti ngaseshe ngasukuma ngezwe ukuthi hayi umuntu owenza lento umuntu oyedwa ngangizolokhu ngisola abantu abaningi mina kanti umuntu owenza lento uyedwa into engabayitshela nje kubabukeli bezwe lesintu ukuthi usukume nawe uzwe into zakho noma mhlambe kukho ukuthi mhlambe izinto zihamba kahle ukuyozwa nje lapho nalapho ukuthi mhlambe akukho la ungalungisa khona okudinga ukuthi ulungise khona ngoba ngeke kuthiwa sina inkinga ikhona vele sayifica zikhona futhi soyishare zikhona kodwa nje usukume uzwe ulaphe futhi udlulise kanjalo mhlambe nje after 5 months noma oyenje mhlambe uyozwa ukuthi hayi ngabe izinto zisahamba kahle ngiyabonga wakhuluma kamnandi mfowethu Mchunu ngaze ngacabanga esinye isibonelo noma enye example yokuthi mawukhuluma ukuthi umuntu emva kwesikhathi esithile noma emva konyaka noma emva kwezinyanga akwazi ukuthi asukume ayoyibheka inkinga zakhe ngathatha lesibonelo semonto ukuthi kufana nemonto imoto awujabuleli nje ukuthi uyidriver nje wehlwenyuka izifike egugeni kwayo kodwa kuba nesikhathi esithile sokuthi uyihambise kuyiservice beyocheck ama brake pads ukuthi ase right ini oil engine kusho ukuthi nempilo ifana umuntu ufana nemonto kanjalo ukuthi ungavela uhlale dekhe ngoba nakho uyaphefumula uyadla usuze ulale phansi uvuke futhi udle kodwa uyadinga ukuthi ukube nesikhathi sokuthi seminyaka mhlawumbe eva 2 years uhambe uyofuna uyohlola kubantu ababonayo bamathambo ukuthi inkinga impilo yakho isesimene right noma mhlawumbe sekunezinto ezikuvalelayo ekuphileni kwakho futhi hayi lapho impela singasho ukuthi impilo yomuntu iyafana ngoba nayo imonto ungathi ngoba isaya phambili kuphela isaya emuva hayi zonke izinto ezilungile nayo ngithi ngokubona akufune kuphela nayo sigcinisima kumele nayo ihambe service mhlawumbe after 2 months or ukuthi mhlawumbe ngalela after how many months nomuntu njalo nawe nje sukuma mhlawumbe after lezo nyanga lezo uhambe uyohlola abakutshele lokho makukhona kunenkinga kumele uyilungise ngoba ungathi hayi uzokuyilungisa ngoba lesikhathi uzokuyilungisa lesikhathi lezi inkinga seyikhula sezanda sezigcina sezixaka seziningi
ngcono uyilungise ngaleso sikhathi usayibona ngoba uma uthi hayi uzokuyilungisa lezidongo ngoba ngisasebenza ngisaphila kahle hayi uzobe ngiyilungise ngoba zothi nebaningi kuze gcine kufikela nasethekwini kuphelele umsebenzi lo seziningi lezo ngeke usayilungisa zezinye ingawatshela nje abafowethu nodadewethu ukuthi ayasukumeni display into zethu ukuthi zihamba kanjani hayi lapho hayi so esibambe umthetho omdala kusho ukuthi iyaphila lento ukuthi bakhona abantu abagangayo njengoba bekhona abantu abalaphayo bakhona futhi abahlale abaphilela ukuganga ngempilo zabantu bakhona impela ngiyabona nje lento ifana nani ngizokwenza nje isibonelo ukuthi ifana nesiboshwa ifana nesiboshwa nephoyisa ukuze kube khona umthetho angithi kwaba khona isephula umthetho kube sasingekho isephula umthetho ngabe umthetho awungaba yebo shuthi ngoba kukhona nabantu abalaphayo bakhona nabagangayo yabona kanti-ke futhi-ke kube njalo lokho abagangayo angamsho mhlawumbe ngabe nabalaphayo mhlawumbe ngabe khona laba lethile hayi limithi lesibili mhlawumbe njengodokotela ngoba phela vele-ke into vele izoba kodwa nje kube nje laba abagangayo abathakathayo abekho ngaba abantu laba balapha esindabeni kodwa mina ngiyitshele ukuthi umthakathi mawuthi uyanakusiza into zakhe ngeyilungu nengane zakhe ayilungu ngayilutho ngoba wena lento yenza umuntu uyabuyisa ibuye ey'nganeni zakho noma ingabuyanga kuyo ibuyisa ibuye ey'nganeni zakho ngiyasho namanje ukuthi abona ngoba ethakathi ngeke abaqede ogcineni uyothi uyafika kweminye imizi ayifani uyothi uyafika kweminye imizi uyofika kweminye imizi ucushwe ngempela kogcine kugaxela yena leyo nto leyo obeyenza ngaleso sikhathi ngoba ukuthakatha angiboni mina ukuthi usulapha umdlalo unayo imali yokuthakatha kodwa unayo imali yokuthi uyothengisiwe kodwa unayo ukuthi uthakatha omunye umuntu usumosha imali ukuthakatha ngakuthatha imali yakho ufundisa ngane zakho ugcina ungaphumeleli ugcina nje usubuyele emuva ngento nje engeke ikusize ngalutho ngoba ukuba nenhliziyo into engeke ikusize nje ngalutho leyo uyohlala unenhliziyo embi uyozufe futhi and futhi umuntu onenhliziyo embi-ke angiboni ukuthi kubalulekile mhlawumbe ngibona ngathi nje kubaluleke ngalutho ngoba kubamba umuntu inhliziyo kufanele ukuthi usukuyibambela yebo njalo Chakezwakala kwamculo sesigoqa nje siyethembisa nathi ukuthi sizwe izinto zoba nayo izama ukuthi usizakale siyabonga kakhulu kodwa ukuthi usibhalele futhi ube naso leso sibindi nalolo qozo ukuthi usithele ukuthi sikwazi mhlawumbe ukuthi siyabonga kakhulu futhi hayi bonga mina ngoba kakhulu mangathola usizo nje ngajabula kakhulu hayi sibonge babukeli bezibesethu ingasibhekana nazo lezo mhlaba kodwa-ke bathi inqoba lendoda lihlekwa alikho esoke lingenasici zonke sinazo iy'nkinga ukuthi ubani ubani mesiphumela obala kumele ukuthi sihlekise ngekhipha yakhe nangokufaumculo befikile la isitudio-ke esibhalelile ukuthi ucela ukuthi kube nomuntu ongamsiza noma angamnika indlela yamhlahlele indlela ukuthi akwazi ukuthi aqhuke ephile njengoba enenkinga ukuthi bamthwepulela inhlaba yakhe ephuma esikoleni esezofuna ngakho amatokho egula bayangana ukufunda emayunivesithi kodwa ephasela sicela babukele besizwe babukele bezwe besintu njengoba nazo ukuthi thina njengoba silangane siwumndeni-ke sibambisene siyasizana ukuthi sikwazi ukuthi-ke sibambisane size siyinqabele empilweni simsize umfowethu nomunye ngasibhalela-ke lapha esekhaya asilethele uvu lakhe noma inkinga akabhekene nayo noma ubizwa kanalo ukuze sikwazi ukuthi sibambisane eSouth Africa ngoba bona ukuthi uma uzela mhlawumbe leyo nkinga izozibhekene nawo phela khona nomunye obukayo abhekene naye makukhuluma akwazi ukuthi asizakale thina-ke sesiphuma-ke sizwe lesintu-ke sesilishiya siyabonga kakhulu ukuthi ibe nathi ungakhohlwa nje ukuchofoza lapho usesicaphi-ke nisiphathe kahle emakhaya siphathe kahle sibe sonke sobonana futhi nenye episode elandelayo namuntu wanafambatha-ke ushade ndaba ezithi usontshikazi lishole umathinda ngesiphamsodidla umadlokano kwethu ezikolo lomthetho yakho dakhulu uchatsho sengiyaphuma-ke sobonana nge-episode elandelayo.